Assalomu alaykum barodaро историяи шумо самиван мепурсидед. Самиван 100% оригинал 60 мода 8-12 килограмма курс лечения штепачка истифода мебаред. Фарбӣ мекунам. Марҳамат бародаро, кадмида дар корша занг бизонед, ба ҳама шаҳрҳоро доставка мекунем. Икия оша. Як навасай қандам. Фаҳмидӣ? Ранги духтарам, ранги хоҳарам. Шуморо боз ҳам мегӯм. من الان خیلی گام میزنم فهمیدی؟ من خیلی 60 سال گام زدم 60 سال با هم خیلی گام میزنم کدام معقوله گوش کنی کدام معقول نیست برا اوس نو تختا 3-4 روز پیش بود تقریبا والله الان خطا نکنم زنی جوان بر من مراجعت کرد ادعای مسلمانی داره الحمدلله مسلمان هستم گپم ابرادم مسئولیتون ابراد گرفتم خوردم دیگه گپ نمیزنم بگیرش کار میکنه یک تاش الگر اصلاح شوه نخواد زنی مسلمان زنی که الحمدلله مسلمان هست میگه رفته هر روز در یک روز ممکن 23 کله بچه خوگه تیار میکرده در گوش و در پیشانی و در دهانش لیمون بریده با خود سلفی کرده با همه میفرسته این گونه زنها رم در مهاجرتی ما دیدیم آن چیزی که پروردگار حرام گفته است الله مهربان حرام گفته است برای ما خود فخر میکنه که او هر روز 10 تا 20 کله بچه همو خوگه تیار میکرده است لیمون در همه جاش چوک کرده میمونده است سلفی میکنه کده با سلفی میکنه وقتی به زن و مادرای تاجیک نمیزبه برادران خواهران عزیز و محترم نخوا زنی مسلمان زنی تاجیک مادری تاجیک همین کار را کند برادران عزیز محترم یقین بدان که او هر کاری که از دستش آید میکند خواه زنا خواه دزدی خواه دروغگویی و هکذا سلام به همتون یک روز من در همین یوتیوب نفهمیدم که همین چیگه میشه به نام خدا قسم من نمیدونم چه خیلی من نوار کنم چه خیلی گپ بزنم همین گپ میزنم همه کمیتر میرسه همه وای میکنن همین شما میمونن یک سخن کنیم یک چی گپ بزنیم مخی بابا من خیلی نوار میکنم که خاطرتون جمع مخیه که من چه خیلی نوار میکنم چه خیلی من درد دل ما گپ میزنم چیزی که سرگذشت چه خیلی که من دیدم همین خیلی نوار میکنم ما جوانمردی این مردو را در کجا میبینم کنی همو برادری هوای کنی پدر مادری هوای کنی همو شوهری هوای که هوای را نگاه کنه آخی نخوا زن آمده در بچه کله خوک تیار کنه هر روز با تاجیکستان پول روان کنه همین فخره مگر همین مسلمان دوریه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اما بعد برادران خواهران پدران مادران این لحظه کسانی که ما را تماشا میکنید یگان دوملا نیستم بلوگر نیستم یک شهروند تاجیکستان یک بنده مسلمان یک برادری که دلسوزی مردم است برای شما گپ میزنم دلی خدمت گپ میزنم خب همین یک 3-4 روز پیش بود تقریبا والله الان خطا نکنم یک زنی جوان بر ما مراجعت کرد با دقت ویدیو را گوش کنین برادرها یک زنی جوان بر ما مراجعت کرد ادعای مسلمانی داره الحمدلله مسلمان هست میگه ای پس زدنی زنها نیست نه که ای گپ به همین نفران داخل داره که به همین راه رفتگن خب الحمدلله میگه مسلمان هستم میگه زنی با تقوا هستم میگه خب شورتیک پوشیدگی سرش لچای عینک داره امرای مواره کش که با بازه باشه در کجای کار میکرده است میدونی چی کار میکرده است همو بچه های خوگای کو فقط کله هم بچه های خوگا میجوشونده است من نمیدونم چیز تیار میکرده است با دلوش در گوشش در پیشونیش لیمون میمونده است تریلکه دا میگرفته است صورت میگرفته است همو را با خودش با فخر میدونسته است به همه روان میکرده است خب این زنی جوان در ما روی کرد همین چیزا والله علم خطا نکنم اگر گدیتا ساعتای 3-4 روز بود عبید کرده است بدم همو چیزا دیدم اشتیام دو تاوا گشت کی اشتیام تا زیرا همو چیز در پیشم اومدن میگیره مقصد نخواد زنی مسلمان زنی که الحمدلله مسلمان هست میگه
рафта ҳар рӯз дар як рӯз мумкин 23 каллаи бачаи хуга тайёр мекардай, дар гӯшу дар пешонию дар даҳонаш лимон бурида бо худ селфи карда ба ҳама мефиристонад. ин гуна занҳорам дар муҳоҷиратӣ мо дидем. хуб, ҳамира намешава ки ягон касби дига да гузарен, касоне ки дар ҳамин соҳа кор мекунен. ман як чида ҳайрон мешавам ки ҳамун чиза шумо тайёр мекунен, ҳамун бу чизи ҳавай мезана шуморо. шумо алакай оста омӯхта мешем ба бӯи ҳавай. шумо чӣ хел дар ҳамунҷо хӯрок мехӯрен? ман ҳайронам. он чизе ки парвардигор ҳаром гуфтааст, аллоҳи меҳрубон ҳаром гуфтааст барои мову шумо дар онҷо кор мекунед. ягон кори дига да гузарем беҳтару хубтаруш. майлаш кори дигар, просто гап дар чие ки ӯ сидқан аз таҳти дил дар онҷо кор кардестай ва бо худ фахр мекуна ки ӯ ҳар рӯз 10-20 каллаи бачаи ҳамун хуга тайёр мекардааст, лимона дар ҳама ҷош чок карда мемондааст, селфи мекуна, карда бо селфи мекуна. ин бадбахтӣ ба зану модарои тоҷик намезеба. бародарон, хоҳарони азизу маҳтарам, нахоҳ зани мусалмон, зани тоҷик, модари тоҷик ҳамин корро кунад. бародарони азизу маҳтарам, ина бо аллоҳ мега, субҳаналлоҳ мега. ира бо диққат гӯш кунем бародарони азизу маҳтарам. касе ки ҳамин хел луқмаҳоро мехӯра, бо ҳамин хел луқмаҳо кору фаъолият дора, яқин бидон ки ӯ ҳар коре ки аз дасташ ояд мекунад, хоҳ зино, хоҳ дуздӣ, хоҳ дурӯғгӯӣ ва ҳоказо. дӯстони азизу меҳрубон, ин дунё гузарон аст, зуд мегузарад. бовар кунед, зуд мегузарад. даврои қадим да мефтанд ки ҷои тоза биё худуд бишӣ. ҷои тозара кӯшиш ки биёвен. бародарон, хоҳарони азизу маҳтарам, мара ғамгин аз ӯ кард ки як зани тоҷик, як модари тоҷик дар ҳамин хел ҷои ифлос кор мекунад. ман ҷавонмардии мардоро дар куҷо мебинам? кани ҳамун бародари ҳавай, кани падар модари ҳавай, кани ҳамун шавҳари ҳавай ки ҳавайро нигоҳ куна. охӣ нахоҳ зан омада дар бачаи калаи хук тайёр куна ҳар рӯз, бо ба тоҷикистон пул равон куна. ҳамин фахрай? магар ҳамин мусалмондорияй? ма ай гардани худам қарза хориҷ кардам. медонед чӣ хел? ма фаҳмондам ки ин кор барои шумо нест. ин корро зудтар партоен. худ боз таъриф мекунад ки ман як кайвонаи калон ҳастам. ман повуриро ҳама намудша метавонам. хуш, ай дастат 5-50 ҳунар ки бошад, пас дига ҷо кор кун. валлоҳу аълам то ҳозира ҳамин дар чеҳраи ман ҳамун калаи хуг омадаистай. дар як тарелкаи дароз ҳамин та калон мондианша тавба кардам худо. лимон та гирифтай, дар пешониш чок карда мондай, дар гӯшуш мондай, дар даҳаш мондай лимона. ин бадбахтиро бинен. субҳаналлоҳ, алҳамдулиллоҳ. нахоҳ то ҳамин дараҷара ки то ин дараҷа буданша ман фикр намекардам. бародарони азиз маҳтарам, хуб, риштаи сухана дароз намекунем, ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем. дӯстони азизи меҳрубон, аллоҳи меҳрубон ҳар куҷое ки бошен соҳу саломат бошен. ва дӯстони азизу меҳрубон, инҷа омаден меҳнати ҳалол кунен, кор кунен, доллар, евро, сомони юғана ҷамъ карда ба ватани биҳишт осоямон рафта як беҳбудие кунем. бо меҳнати ҳалол вақте ки маблағ ба даст овардӣ, ӯ ба ту албатта як файзу баракате медиҳад. риштаи сухана боз ҳам дароз намекунем. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони мову шумо бошад. то видеои оянда. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. аммо баъд.